Hurmatly cemaat, Allah subhanahu wa ta'alaga şükürler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salamlarыбызды aytkandan keyin Allah'a şükürler bolsun. Bu dünýäge jaratyp, bardybızga bala çaka berip, yaşоо turmuşdy görsetip, din soğluk berip atkan Allah subhanahu wa ta'alaga şükürler. Bizge uşu yaşooda kanday yaşaşdy üýretken, kanday yaşasak Allah Ta'alanın razılıgyna jetebiz. Kantip kıymıldaganыбызda Allah'nı narazı kılbaybız. Üýbülölük yaşooda, bala tarbiyada kanday bir tür görsetüşübüz gerek, kanday yaşoo görsetüşübüz gerek eken bardygyny üýretip bizde toğra jolga başlagan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat salamlarыбыз bolsun. Hurmatly bir togandar, bul dünýede Allah subhanahu wa ta'alany men tawamyn akılımda işletip Kudaydı tanıymın degenge Allah Ta'alanın toltura bir bilgileri var. Oşo bilgilerden içinde iki adamdın üýlenüsü özünçe Allah Ta'alanın var bir ekenin bildirip turgan bilgi bolot. Kur'anda Allah Ta'alanın var bir ekenin bilgi bolgan nerselerden bul iki adamdın üýlenüsünü aytat. Silerden araňardan özüňerge juptardy, jubaylardy jaratdyk. Jubaylardy jaratyp turup ortalarına süýü, mahabbat taşlap koyduk. Ortasına mehrimdүүлük kıldık. Uşu nersege karap görgönler, uşuga akılın jürgüzgönler üçün Allah Ta'alanın bilgileri var. Allah Ta'alanın bar ekenine, bir ekenine, Allah Ta'alanın kudretli ekenine bilgiler var deyip. Bir tugandarыбыз bul dünýäge jaşaýt ekenbiz. Adamdın tabiatı Allah Ta'ala uşunday kılıp jaratypdyr. 1 yaş, 10 yaş, 15'ge çıga başlaganda adam uşu atasına sırrını aytpay, yenesine sırrını aytpay, özünçe bir özgörülüp, 20'ga çıkıp, anan 20'da özüne bir tügöy izley başlaydı eken gördüňüz. Adamdın tabiatı uşunday. Anan biröö menen Allah Taala buyrugan, birööge jolugat da, oşo menen atasına aytpagan sır, yenesine bölüşpegen sırlardı, oşo başkale bir ata jotosu tanıwagan biröönü alıp oşo menen nikileşip, oşo menen üýbülö görüp, oşoga bolgon sırryn oşo menen bölüşüp, oşo menen bir jastyka baş koyup, anan turmuş geçiret eken. Bul nerse emne Allah Taala oşonu alıp gelip turup, özünün atasынан da bölünüp turup, başkale biröö menen gelip turmuş kurup kalışı, uşunu kıldırıp koygan Allah Taalanyň kudretinin belgileri eken. Hurmatly bir tugan emi Allah subhanahu wa ta'ala bul dünýäge jaratyp, bardybızga üýbülö berip, bardybız uşul jerlerde biz aytsak, Allah'tın ayatlaryny aytabız, aytsak paýgambardyn hadislerini aytabız, bardygybız meni jaman görgönderde boluşy mümkün, adamdyn baryna jakpaýsyň, menin sözüm jakpay atışy da mümkün. Birok hurmatly bir tugandar, uşu nerseni unutpaýly, Allah'tın ayatını aytyp atabı, senin düşmanın da aytyp atsa, Paygambardın hadislerin senin düşmanın da aytyp atsa, oşo özüňge bergen Allah Taalanyň nimetlerini elestetip otursan, oşo bir imanыңdın güçöşüne, oşol gelip turup senin jaşooňdun tüzdölüşüne, oşol sözдөр paýda beret. Paýgambar bizdin imanda saktalıp gelişibizge Allah Taalanyň Kur'any, Paýgambarыбыздын sünnetlerinin jardamy menen bardygybız oşo nerselerdi ugup, oşo menen tarbiyalanyp, anan uşu joldarda geletabız. Bardygybız barıp alıp turup medreselerde, mektep okuganda hiç kim okugan emes. Uşu ugup turup imandyň güçü uşunday eken. Jüreke inneke la tahdi men ahbab, walakinnallaha yahdi men yasha. Kur'an-ı Kerimde Allah Taala Paýgambarybızga sen kalagan kişige iman bere albaysın. Men jakşı görüp men kalagan kişige men iman berem deyip Allah Taala. Bardygybızda uşu kanday bolbosun, jüregibizde Allah degen imanыбыз barby? Kur'anga bolgon süýübüz barby? Meçitke bolgon süýübüz barby? Allah subhanahu wa ta'alanın ayatı eken degende oşol jerde özübüz moyun kalıp oturup kalganday sezimimiz barby? Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem aytypdyr degende başka nerseni men gatalaşypmyn, paýgambardyky çyn bolat degen darajada paýgambarybızga hurmatybız barby? Demek Allah meni
kança bir darajada olsa da Allah subhanahu wa taala jakşı göröt eken dep bileli urmattуу bir tugandar. İmanımız uşunday eken Allah subhanahu wa taala garasaňızlar bardığыбызga uşul jerde oturabız, baldarыбызды elesteteli, üy bülölördü elesteteli. Uşul uçurlarda muftiyatыбызga kança adamlar gelip atat, 40'a 45'ke çıkıp kalgan, 50'ge çıkıp kalgan, turmuş kuralbay kalgan ayaldar, turmuş mümkünçülük bolboy, turmuş kuralbay kalgan, Allah Taala taqdyrına jazbaptır kançalagan erkekler gelip atat. Birok kıyındığından turmuş görüp, kıyındığından 10 balalı, 5 balalı bolup atkan joksun. Bul da Allah Taala'nın rızkısı. Birok Allah subhanahu wa taala gördüңүzдөр, bu uşunday bizge üy bülölördü berip ataby. Üy bülö degen emne dese, üy bülö bir erkek ayaldan koşulgan bir kiçikey mamleket deyt. Gördüңүzдөр, azır dünýöni mıntip aylantyp görgönübüzde bir jerde tınçlık bolbasa urmattуу bir tugan, bardygыбыз dua kılaly, el jeribizde tınççılık bolsun. Tınççılık bolsa anan kursagyň tok bolot, tınççılık bolsa anan ibadat bolot. Tınççılık bar üçün göçelörden korkpay mına gelip uşul jerlerde oturup atabız. İbrahim paygambardagy özü Hajar enebis menen özünün nariste balasın oşo Bakkaga taştap turup da eň birinçi dubası Rabbi ceal hadal balada amina ve junubni ve baniyya an na'budal asnam. O Allah'ım uşul öröngö tınççılık nasip kıl degen gördüňüz. Tınççılık nasip kıl. Menden gele turgan uruk tukumdu özüňden başka zatqa sıyınıp ketүүдөн, özüňden başka zatqa ibadat kılууdan sakta dep dua kılat ele. Urmattуу bir tugandar, bardygыбыз uşu tınçlyk bolgon üçin uşul jerlerde gelip atabızpy? Kuday saktasın, janagynday soguşlardan, göçelerde tınçlyk bolbay kalgandan, uşul jerde oturup büyüm emne boldu dep kalgandan, uşul jerde oturup balam amanbı, bir jerde okka atılıp kettibi dep kalgandan Kuday saktasın. Bardygыбыз dua kılaly. Ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala menin nimatlarımды sanap otursaňar sanagına jetpeysiňer degende uşundan düşünöbüz. Gebiröbüz özübüzdün günde şikayatыбыз bar. Adam bolgondan keyin kemçiligimiz bar. Allah bergen bir sınawlarыбыз bar. Çöntögübüz boş boluşu mümkün. Göňülübüz tüşüp turusu mümkün. Bir nesege jetpey turubuz mümkün. Birok alardy sanasa bolat. Uşunday başımda uşunday muşkil bar. Başımda uşunday sınaw bar. Uşuga jetkire albay atam. Den soğlugum munday bola albay atat dep biz sanay alat ekenmiz. Allah bergen sınawlardy sanasa bolat eken. Birok Allah Taala bergen nimatlardy sanaganga bolbayt eken bir tugandarыбыз. Bardygыбыздın sanay albagan, biz kadırına jetpey atsak, başkalar kadırına jete turgan çoň nimatlar bar. Azır çöntögübüzde bir tiyin akçabız jok bolup, üýübüzde nany jok bolup kıynalyp atsak dagы başыбыз erkinbi? Uşu jerde erkin, hiç kim seni karmap atkan jok. Seni bir kletkaga kamap koyup atkan jok. Erkin basıp gelip Allah Taala'nın astyna oturup dua kılıp atasyňmy bir tugan? Birok gebirönükü var uşunu işeneli. Milyondogon akçalary var, etaj üýleri var. Uşu 10'dan 20'dan 100'dögön maşineleri var. 2 metr kletkanın içinden çıgalbay atkan erkindigi jok adamlar da var. Bardygыбыз Allah Taala'nın nimatyn estegende Kudayım şükür dep la in şakartum la azidannakum, menin bergen nimatlaryma şükür keltirseňer any aşyryp berem degen Allah subhanahu wa taalaga bardy kanday abalыбыз bolbosun şükür degende üýreneli. Urmatly bir tugandar, birinciden jana üy bülö dep atabız. Bugünkü süýlene turgan hutbabızda üy bülönün bağlılıktары üçünde bolat. Bir tugandar oşondoy Allah Taala buyurup, üýüňde balanın üýünü ugurup, üýüňde bir baktylуулuk bolup atap, bardygybız şükür keltireli. Üy bülönün bağlılığı kançada bolat? Allah Taala tura senin jüregiňe süýü salyp, dagы bir sen ala turgan jubaýyňdyň jüregiňe süýü salyp, anan alıp gelip turup koşup koydu. Bu Allah Taala'nın belgisi eken. Bir ogany saktap kalyş, al üy bülönü bağlı kılıp kalyş, al üy bülönü barktуу kılıp kalyşdy Allah Taala bizdiň golubuzga taştapdyr. Urmatly bir tugan, ihtiýarybızga taştapdyr. Ar biribiz bul nerselerdi oýlanaly. Kaçan bir dagı adam jok dünýede men baktysız boloýyn degen, balam baktysız bolup kalsın degen, balam biröňüň goluna uşu görüngöndüň gözüň garap kalsın degen bir dagı ata bolbayt bilesizler.
Balam uşu jaman gün garıp kalsın degen bir da gata bolboyt. Oşon üçün bardığız baktululuktu kaalayбызбы? Bul nerseni biz musulman katarı bardığız uşunu bilip alalı. Üy bilen baktuluu bolsun, baldarın baktuluu bolsun. Üy bilen bağluu bolsun, üy bilen kadırluu bolsun dey turgan bolsak, bardığız köp dua kılalı. Alımdarыбыз aytat, ayaldın baktululuğu kayakta degende, ayaldın baktululuğu güyösünün dinge beken bolgonunda deyt. Kimdin güyösü erkek kişi üydün kojoyunu dinge beken bolsa, dinge beken bolgonda bir namaz emes, birinciden namaz orozo bular dinibistin başı, baskan turganı bütün dinge baylanıştı bolsa, erkek kişiге Kuday Taala güç kuvat bergen, uşuğa da жооп беребиз. Allah Taala emnege ayalga mындай güç kuvat berbedi? Erkek kişiге sabırдуулук berdi, erkek kişiге er жүрөктүүлүк берип атат, erkek kişiге çeçkindүүлүk berip atat urmattуу bir toğandar. Oşo Allah Taala bergen nerselerdi Allah'tın joluna koldonup üy bülönü bagууda bardığыбыз Kudaydın esebinen, erten kıyamat günü barganda Kudayga esep bergen günden korkup turup, adal rızkı menen bagıp, süylögön sözübüzdün bardыгы adilet bolgon bolsa, kalp jalgan süylöbösöp, özübüz din menen tarbiyalap musulmança jaşagan erkektin ayalının baktululuğu erkeginin, kojoyununun dindar boluşunda degen. Emi erkek kişinin bağluluğu, barktuğuluğu, erkek kişinin baktululuğu kayda dese bul ayalının dinge beken bolgonunda dey. Biz köçelerde jüröt ekenbiz bir tuğandar erkek kişi uşunday tabiat uşunday eken, üyde otura albayt eken, Allah Taala ошондой jaratıp koygon. Uşintip çıkıp bir nese kılsam dep, göçödön baktululuk tabat eken, göçöde dese göçöde tentire ar jerde bar bilyard oynop, ar jege banyaga düşüp jüröberiş emes. Göçögö degende jakşı niyet gelip, meçitlerge gelip, darstarga barıp, adal rızkı tawam dep bazarlarga barıp, oşondoy jürgöndө anan göçödeyle. Urmattуу bir tuğan uşun biz erkek kılıp jaratıptır, ar jerde rızkı tawam dep jürgöndө, eger ayal dindar bolbogon bolsa, Kudaydan korkbogon bolsa, senin en çoğun Allah Taala bergen nimattardın başında turgan senin bala çakan emne jabatat, emne tarbiya görüp atat, Kudaydan korkup atabı, bul nerselerge eger göңүл burbagan bolsa senin baktısızlığın oşonda bolat eken. Bir tuğandar bardığız göңүл buralı, Allah Taala oliyalardı adamdardın içine katıp koygon deyt. Adamdardın kimisi oliya ekanin bilbeysin, kimdin duası kabul bolup keterin bilbeysin. Gördünüz, kem baylıktardı şu toğlordun arasına katkan Allah Taala. Allah Taala oşo siyaktu baktululuktu kacerge katkan dese, baktululuktu dindin içine katıp koygon. Kimde kim dindi jaşagan bolsa, dinine beken bolgon bolsa, daima Allah Taalaga dua kılgan bolsa, takıvalık tıgarmagan bolsa, oşol adam baktululuk tabat deyt. Emi atene birbiri menen dindar bolsun dedik. Emi ata yene baktıluu boluş üçün kanday bolot dese, baldardın dinge beken bolgonu deyt bir tuğandarыбыз. Bu jerde aksakaldarыбыз mına başı menen jaşap atat. Azır meçitleribizde 90%dan aşığı jaştar gelet. Adam praktikada jaşamayınca bir neseni toluk uyron albayt eken. Mına praktikada jaşagan boğu aksakaldarыбыз oturat. Uşulardın jaştarına bargandanan baktuluuluk kanday ekenin adam bilet eken. Adam kaçan baldarı baktuluu bolup turgan bolsa, oşonda baktuluu bolat. Atene baktuluu boluş üçün, urmattуу bir tuğan, baldar dinge beken boluş gerek deyt. Baldarыбызды eşigilip bardık nerseni dinge baylagan, üyübüzde, jaşoobuzda dindi birinci nersege koyup, birinci oçiretke koyup, daima dindar bolgongo bardığыбыз kadam taştaylı. Üylönörde urmattуу bir tuğandar, bu jerde jaş üylöneligi var, üylönüp algany var, üylönüp alganыбыз taqdir inşallah. Kim menen üylönsek oşoga razı bolup, mından keyin da Allah Taala kançalagan şanslardı, Allah Taala kança mümkünçülük, astыбызda kança jıldar bizdin mümkünçülüklerimiz var. Özübüzge jaraşa dinge talpınıp, din menen jaşagan, üyübüzdün haladilnigibistin içine çeyin din girsin urmattуу bir tuğandar. Bul degen emne, haladilningde bir şubha bolgon, bir şek bolgon, uşu aram badalbı degen nerse turbasın. Aram nerseni biyaka koy, şektenip kalgan bir produktı, şektenip kalgan bir azık türüp turbasın. Üyüngde jaşaganыңda
töşöğüңdün içine çeyin din girsin. Oşol uçurlardan ambaqtılуулukka жетебиz. Baldarыбыз bizden bir gana tarbiyany görsün. Ulu alımlardan bir ustaz aytat, dünyögө milyondogon insandardın imanına sebep bolgon. Bizdin alımlarыбыз geçeki mına çuvaga jekebiz. Bilingen jok uşu kameranın astında 4 mumunday bir jarıktın astında kança jıl süйлödü. Biro Kırgızstan elin mintip durup dinge bolgon түшүнүгүн bir özgörtüp durup ketdi. Bardığыбыз көbüspe buga. Bir alımdın kadır barkın qarаңыз. Urmattуу bir tuğandar, siz dagı öz üy bilöňüzgө oşonday kadır barktуу bolуңуз. Oşol alım aytat, milyondogon, 100 milyondogon adamdardın imanına sebep bolgon adam aytat, men deyt, ataman bir da jolu dünya sözün ukkan jokmun deyt. Bir da jolu keyip atkanын ukkan jokmun. Erteňki günge kantip akça jetkirebiz dep atkanын ukkan jokmun. Bir da jolu bizdi aramga uşunu kılıp koya bergile degenin ukkan jokmun. Bir gana atamdın sözünen Allah'ın ayatlarını oktum, paygambardın hadislerini oktum, sahabalardın jaşoolaryny ugup turup anan çoňoýdum deyip urmattуу bir tugan. Eger baldarыбыз göçölöp kala turgan bolsa, fasik bolup kala turgan bolsa günöni özüňden izle. Özüň uşu ulukmany balana bergen tamakty ar kimdin akysyn jep, ar kimden ölçöp bergeniň metrden jep, ar kim kilolop bergeniň kilodan jep, ar kimdi aldatıp olturup durup taşıp kança jıl ubara kılıp payda tabatam dep oyloysun. Biro Allah subhanahu wa taala mazlumlar menen birge ekenini unutpagın. 10 jıl seni oşantip temseletip, ar kimden 1 santimetrden materialdan jedirtip, ar kim uşintip hareket kılganыңdın bardığın 10 jıldan keyin Allah subhanahu wa taala kajeriňen çıkarıp koyuş Allah'ın kolundan erse. Urmattуу bir tuğandar, biz ölüp baratsak dagı, ırıskıdan uşu canыбыз çıgıp baratsak dagı biröөнүn akısına giribeyli. Biröөнүn 1 santimetr materialdan jep, 1 gram vazından jep çoğultkan ırıskın, bergen ırıskın balana bala jedirip atam, balama taşborduk jedirip atam, balama gelecekte fasıklıkты jedirip atam, balama jedirip atam dep bilgeniň urmattуу bir tugan. Bardığыбыз bul nerselerge ötö köňül buraly. Birinciden oğuzubuzdan, bizdin kıymıl hareketibizden bir gana baldar dindi görsün. Ekinci nerse sen taap bargan ırıskı sen taap bargan tamagaçtan aram aralaşmasın. Oşol uçurlardan baldarыбыз dindar bolot. Urmattуу bir tuğandar, ekinci kayırla turgan bul uy bülö degen ötö çoň masele. Bardığыбыз baktılуулuk uy bülöden baştalat. Göçögö çıgıp alıp baktılуу bolgon, üyünde baktısız bolup göçödüge çıkıp baktılуу bolgon baktılуулuk emes. Üy bülöde baktılуулuk bolsa, üy bülöde seni baldar ata katarı sıylap atsa, ayalyň ene katarı sıylap atkan bolsa, demek sen baktılууsun. Urmattуу jaşlarыбыз oturat. Bardığыбыз bul nerselerde jüregibizge tüýüp alaly. Baktılуулuktun jolu uşul özübüzdün golubuzga Allah ihtiyar kılıp beripdir. Bardığыбız üýlenip jaylanabız. Dünyada 99%, %99 kişi üýlenip. Bu üýlenü adamdın tabiatında var. Adam jaşay albayt. Bardığыбızdan başыбızdan öte turgan nerse eken. Biroq oşo üýlengende alımdarыбыз köpünçe istihara namaz okugula degen urmattуу bir tugan. Üýlenelek jaş baldar hajat namaz okugula. Allah Taalaga jalanyp jalbaryp, Hudaýym maga salih, Hudaýym meni aldabagan, maga betbaktyk kılbagan, üýde namaz okugan, Hudaýym menin baldaryma uşunday uluu ene bolgon, bir uşunday jubaydy nasip kıl dep dua kılaly. Üýlengönderibиz dagы gününe hajat namaz okup, Hudaýym baldaryma jakşylyk ber, Allah Taalam uşu baldarymdyn jolunu açyp ber dep bir jakşylyklardy üy bilöbüzge arnap gününe namaz okup Allah Taala'dan suranaly. Urmattуу bir tugandar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste baktılуулuk 4 nerse baktılуулuktan degen. Birinci emne üydögü saliha ayal deyt. Ayalyň saliha bolsa, geçinde barganыңda sen 100% ayalyňa işensen, hiç wagtda kıyanat kılbayt. Hiç wagtda menin malımdy tuğra emes jaka jumşabayt. Hiç wagtda menin ruhsatymsız bir kadam taştabayt. Hiç wagtda menin baldaryma aram nerse berbeýt.
Menin kanday bolsa abroyumdu eç vakıtta tökpeyt degen senin 100% işen için bolgon ayalıň mına salih hayal. 4 nerse baktıruluktan birincisi salih hayal degen. Ekinçisi gen bir uyuňa girgende ye sala turgan gen bir uyuň bolsa bul baktıruluktan. Üçüncü nerse salih bir Kudaydan korkkan koşunaň bolsa bul baktıruluktan. Dördüncü senin minip jürgen atyňby, maşineňbi, işi kılıp senin minegin bir uşu jumşak tyň bir minegin bolsa bul baktıruluktan depdir urmatly bir togandar. Bardygybız bul nerselerge göňül bolaly. Bardygybızga Allah Taala şunu baktıruluk dep Paýgambarybız aýtgan nerselerin kançalaryny nasip kılgan. Baktıruluktu özübüz tarbiyalap, özübüz duabız menen Allah'dan sunanat ekenmiz. Jaş baldarga aýtarybız gördüňüzler. Üýlenerek baldarga Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem 4 nersege karap üýlenilnet. Birinci adamlar sululuguna garayt, ekinci baýlygyna garayt, üçüncü ata tegine garayt, dördüncü dinine garayt deyt. Birok en jakşysy dinine garagan deyt. Azyrky uçurlarda jaş baldar sululuguna gömünce 90% adamlardan sululuguna garap alyp alat eken. Arjak dini pini men oňdap alam. Birok oňdap alyş menen bolbay turmatdy. Al seni iman senin golunda emes. Bardygy Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem dinine göňül burgulady edibi. Din degen söz alımlar aytat. Bir degen sifra deyt. Kalgandarın öl, sululuk, atatek, baylık degen nöl dep elestetgile deyt. Sen birinci dinine garap aldыңdy. Dinine garap alganыңda bir degen sifra koluňa düştü deyt. Koluňa düştü. Sen sodager siyakty mamile kıl degen. Bir degen sifra koluňa düştü. Andan keyin sululugy bola turgan bolsa bir nöl bolup kaldı, 10 bolup kaldı. Anın baylygy bolsa ekinci nöl yazıldı, 100 bolup kaldı. Ata tegi da jakşı bolsa dagı bir nöl yazıldı, 1000 bolup kaldı deyt urmatly bir togan. Eger jok bir sululugy degende jaşoňdy nöl menen başlap alasyň depdir. Urmatly bir togandar, uşunday nerselerge köpürök karap, üýlengenleribizde daima dinine basım jasap, uşu tarbiýasyna basım jaşap, uşu nerselerge köpürök göňül buraly. Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ata yeneňer jannattyň ortoňky ýeşigi degen. Mına baryňar uşu bazarda işteýsiňer. Bazarga gelatkanda centralny ýeşigi gaýakda, centralny prоход gaýakda, sen главный ýeşigi gaýakda dep adamlar suraýt turaby. Ataň dagı eger baktyluu bolan bul dünýede deý turgan bolsaň, baktylulukdun centralny ýeşigi ataň urmatly bir togan. Ataň menen geňeşip, daima ataňdan duasyny alyp, ataňdy kakşatpagan bala sözsüz baktyluu bolat. Yenelerde Paýgambarybız sallallahu aleyhi ve sellem el cennetu tahta aqdamil ummahat. Biz arzup atkan jannat beyiş bul enelerinin kadamının astında. Bul nerse emne yeneňdin kadamına tebelengendey kızmat kılgynyň bir baktyluluk tabasyň, beyiş tabasyň, dünýede baktyluluk tabasyň degen gep. Urmatly bir togandar, baktyluu bolaly desek, ata-eneni taştap koyup men köpdegönderdi görgöm. Ata-eneleri karı kartaň ayıldardan taştap gelip 20 jyl murun gelgen baldardy bilem uşul jerlerde. Ayılda emne taştadyň? Ata-eneň bar eken desem ayılda jüre berenbi? Oşo kartaň ata-enenin janynda bir tiyin tapmay jüre berenbi dep, oşondo gelip bir göçe şıpırgıç bolup o jerde akça tabiyem, je da bir nerse kılıp akça tabiyem de uşul jerlerde başladylar. Oşu baldardan hazır bomuş bolgonuny gördüňüzler. Oşo gende 20-30 yaşta ata-enesini taştap turup basa bergenler hazır 50 yaşar bomuş boldu göçelerde. Göçelerde selsayak bolup jürgenlerini gördüm. Ata-ene taştagan uşunday awalga alyp barat. Biraz ata-enenin beyiş degen oňoý emes, baktylуулuk degen oňoý emes. Geçinde baldarım menen jakşynakay tamak jeýin desen göçege çygyp toňuşuň gerek. Muzdak konteynerlerden arasında turuşun gerek, ısık gündörü terdeşin gerek urmatly bir togan. Baktylуулuk üçin dagı jyldar hareket menen bolat. Jyldar anın kalempirin jeş gerek, anın tuzun jeş gerek. Jaşoo bir gana bal menen bolboýt, bir gana tattуу nerseni menen bolboýt. Jaşoonun kalempirleri var, jaşoonun tuzları, jaşoonun piyazdары var. Oşo nerselerdi jep oşoga çydasaň anan baktylуулukka jetesiň. Ata-enege kızmat kılgan, alardın batasyny alganda oşondoy bir kıyınçılıklar menen ötöt.
Бирок ошондой кыйынчылыктарга бардыгыбыз чыдайлы, урмат кылалы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям атаңа эмнени көрсөтсөң, балаңдан ошону көрөсүң дейт. Урматтуу бир туугандар, бул нерселерге көбүрөөк көңүл буралы. Bir үй бүлөнүн бактылуулугу, bir үй бүлөнүн ийгилиги, bir үй бүлөнүн жетишкендиги, bir коомдун жетишкендиги. Бардыгыңыздардын үй бүлөңүздөрдө bir туугандар бактылуулук болсун. Эч бир ата баласынын азабын көрүп, баласынын бактысыздыгын көрүп, баласынын фасык болуп калганын көрүп, баласынын ууру болуп түрмөгө түшүп атканын көрүп, баласынын ушундай бир жаман абалда калганын көрүп, бир дагы ата ыйлабасын. Бардыгыбыз бир дагы эне баласынын ошондой бир бейбаш болгонун көрүп, баласынын арам тамак болгонун көрүп, баласынын чектен чыкканын көрүп, бир дагы эненин көзүнөн жаш тамбасын. Бардыгыбыз ушу нерсени жаттап алалы. Бардыгыбыз ыймандуубуз, ар нерсеге кызыкпайлы. Бул дүйнөдө кандай жашасаң ошондой өлөсүң. Кандай өлсөң ошондой тирилесиң, урматтуу бир туугандар. Бул дүйнөдө адамдарга зордук, зомбулук кылдыңбы? Зордук, зомбулук көрүп өлөсүң. Бул дүйнөдө адамдардын акысын жедиңби? Ошо нерсенин азабын тартып туруп өлөсүң. Бир туугандар, бардыгыбыз бул дүйнөдө Аллага ибадат кылалы. Аллага ибадат кылган абалда бул дүйнөдөн өтөлү. Разаңыздар, Шейх Кишк деген Египетте ушундай көзү азиз болгон улуу зат өткөн. Ушундай динге кызмат кылам деп туруп, ушундай кыйынчылыктарды көргөн. Ошо киши ушу өмүрүнүн акырында көзү көрбөйт. Баласын жума намазга алып бардырып туруп, урматтуу бир тууган, жума намазда анан дүйнө менен коштошкон. Ким кандай жашаса Аллах деп жашадыбы, ошол жолдо өлөт. Аллага каршы жашадыбы, ошол жолдо өлөт. Бардыгыбыз бул дүйнөдө эртеби кечпи, бул дүйнөгө төрөлгөн карыйт, жаш карыйт, темир датпасат, болу кийип жүргөн кийимдерибиз тытылып эскирет. Урматтуу, бар болгон жок болот, жок болгон унутулат. Ушундай чоң эрежелерди эч убакытта унутпайлы, урматтуу бир туугандар. Бардыгыбыз ушу динге болгон үмүтүбүз, динге болгон баш ийүү, пайгамбарга болгон баш ийүү, Аллага болгон баш ийүүнү жүрөгүбүздөн чыгарбайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын учурунда бир күнү сахабалар менен отурганда, бир ушундай кийимдери тытык, ушундай өңдөрү адамдарга жакпаган, өңү суук ушундай бир жигит бар эле. Эшиктен кирип чыгып кетет, эшиктен кирип чыгып кетет. Ошол учурда пайгамбарыбыз менин сүйгөнүм ушул жигит дейт. Бир күнү Жулайбип деген ушундай жигит болгон. Ошондой суусу суу ичкенге ушундай пияласы жок. Ушу агып аткан суудан ушинтип сузуу ичкен даражада кедей эле. Кийимдери жыртык эле, эч ким аны теңине албайт эле. Пайгамбарыбыз бирок менин сүйгөнүм дейт эле. Бир күнү Жулайбип үйлөнбөйсүңбү дегенде, я Расулаллах, Алланын пайгамбары, кантип үйлөнөм? Мага ким мени үйлөнтөт? Ким мага кызым берет деп ыйлады. Экинчи жолу, үчүнчү жолу ушуну айтканда пайгамбарыбыз, баланча үйгө баргының, мени пайгамбар жөнөттү, сенин бойго жеткен кызың бар экен, ошого никелендир деп жөнөттү дегенде, Жулайбип радыйаллаху анху экиленип пайгамбардын буйругу деп барып такылдатытканда, үйдүн ээси чыгат. Пайгамбар жөнөттү, мени кызыңа үйлөнт дегенде, адам карап, сага кантип үйлөнтөм деп, кызын ушинтип ушуга кантип бербейм, бир көчөдөгү ушу дервишке, көчөдө калган адамга кантип бербейм деген ушундай экиленип баш тартып калганда, артта турган кызы, көшөгөнүн артында турган кызы, о атаке, Алланын элчисинин элчисине кантип сен баш тартып атасың? Жулайбипке мени никелендир деген. Карасаңыз, Аллага болгон баш ийүүнү карасаңыз, урматтуу бир туугандар. Ошентип никелендирип, тою болуп, тоюнда биринчи күнү болгондо адамдарга, мусулмандарга кол салып жихад башталып кеткенде, аялы менен бир күн түнөбөстөн ат каттанып туруп жихадка чыгып кеткен. Жихад канча күндөр созулуп, адамдарга кан төгүлүп, жихад бүткөн учурларда адамдар досторун, бир туугандарын согуш талаасында издеп бүткөн учурларда пайгамбарыбыз өлгөндөрдүн баарын таптыңарбы? Таптык. Эч ким калбадыбы? Калбады деген учурларда менин сүйгөнүм Жулайбипчи деген. Карасаңыздар, Жулайбип ошо согуш талаасында да адамдардын эсине келбей кала турган даражада турмуш көргөн адам болгон. Анан издешип ушинтип кан талап өлүп жатканын көргөндө пайгамбарыбыз барып чекелеринен өпкөлөп, сен менин сүйгөнүмсүң деген.
Ошондо пайгамбарыбыздын мубарак жаштары Жулайбибтин канына тамчылап аралашып турган, урматтуу бир тууган. Ошентип туруп ошол жерде кабыр каздырып пайгамбарыбыз көмдүрүп, көм атканда Жулайбиб, я Жулайбиб, ана минка ва анта минни. Ey Жулайбиб, мен сенденмин, сен менденсиң деп коштошкон. Урматтуу бир тууган, Аллага баш ийген, пайгамбарга баш ийгендин даражасын угалы. Дайыма кандай абал болбосун, Аллага баш ийген, пайгамбарга баш ийген жашоодон эч убакытта адашпайлы. Карасаңыздар, урматтуу бир туугандар, кандай болбосун үй бүлөлөрүбүздө тынччылык, аманчылык болсун, үй бүлөбүздө бактылуу бололу дей турган болсок, Аллага, пайгамбарга баш ийип дин менен жашайлы. Дайыма дуа кылалы, дайыма хажат намаздарды окуп балдарыбызга, үй бүлөбүзгө дуа кылалы, мекенибизге дуа кылалы. Алла Таалам ак жолунан адаштырбасын, дүйнөдө шерменде кылбасын. Кудайым, бул дүйнө, Алла Таала бул дүйнөнүн таразасы дүйнөдө көргөн нерсени тартат. Алланын таразасы сенин акчаң, долларың, евроңду тартпайт. Алланын таразасы Аллага болгон ихласыңды тартат. Пайгамбарга болгон сүйүүңдү тартат. Динге болгон ихласыңды тартат. Ушул нерселерди эч убакытта Алла Таалам эсибизден чыгарбасын. Кудайым мекенибизге тынччылык, аманчылык берсин.